Assalamu alaikum. Urmatlı dostlar. Bu sabağımızda buyursa bu qoşumça sabaq deylik. Bu qoşumça sabağımızda sizler menen Kırgızstandın Jelegin CorelDRAW programmasında başından ayağına çeyin çeyip çıgabız. Bu prosesde jasap atkan malda dagı жаңы nerseler үйrөнөбүz buyursa. Kelgili anda CorelDRAW programmasını açayım. Tak, CorelDRAW açıldı. Biz жаңы dokument açıp işimizi başlayıverelik. Hiç qanday özgörtүүнүн keregi жок. Ошондой эле açып atam. Tak, бул жакка biz азыр Кыргызстандын Желегин чейбиз. Желекти чейүү үчүн бизге эмнелер керек экендигин бир эстеп алыш үчүн бир желегибизди алып туруп карап көрөйлүк. Мынакей мен бул жакта бир желек интернеттен таптым. Негизинен ар кандай желектер бар экен, биринде бир аз башкачараак дизайндар ар кандай экен. Мен бир аз эң немеде кала турган бир вариантты алдым. Так, бул жерден biz bir nerseni öğrenip keteylik. Birincisi, CorelDRAW'ga bir сүрөт кантип алып келинет. Misal үчүн мен мурунку сабактарды көргөн болсоңор керек, мондай сүйрөп алып келип эле могул жакка таштайм. CorelDRAW'да ачып туруп, анан ушул жерде пайда болуп калат. Бул bir вариант. Бул мен үйрөнүп калганым үчүн ошентем. Негизинен алып келиш үчүн болсо бул жакка Ctrl-I import деген буйрук менен алып келишибиз керек. Мынакей рабочий столдон сүрөттү алдык, бул жакка койдук. Так, эми бул сүрөттөн биринчи көрөйлүк. Бизге бир эң астына дегеним фон катары бир кызыл тик бурчтук керек болот. Андан кийин болсо мондай күн керек, күндүн үстүнө бир оваль керек, Андан кийин дагы бир оваль керек, мондай кызыл оваль керек, андан кийин сары оваль керек. Андан кийин болсо 6 мондай линия керек болот. Линиялардын учу бир аз ичке башталып туруп, бир аз калыңыраак бүтө турган линиялар болуш керек. Линия эмес, бул негизинен фигура. Фигура болуш керек болот. 6 штук, 1, 2, 3. Андан кийин ошонун эле мондайынан айландырылган. Так, андан кийин болсо булардын бүт баарын бири-биринин үстүнө коюп койгонубузда биздин желегибиз көрүнөт. Келгиле эмесе баштайлы. Так, bir dik burçluk çeylik. Canım bunu kızıl tüske boyaylı. Chatindeki abris'te alıp salaylı. Abris'timden o yerden boş nemege basıp durup alıp salsak olur. Cevabısı o yerden net degenini koyup koysak olur değil mi? Net dedik. Abris yok. Ankeni bizim celegimizde kara tüs yok. Tak, kızıl tüstü tanıdadık. Kızıl tüs tanıdığınızda bayıqın bolsanızlar mı? O yerge kızıl tüs gelip kaldı. Бұл ақырқы қолданылған түстөрдүн палитрасы бұл жақтан. Ол жақтан издеп отырбай эле. Мисалы үчүн мен ол жерге бир жолу башка бир түстө тандай турган болсом, мисалы үчүн айтайлык. Көп бурчтук кылайлы. 40 бурчтуу болсун. Мынакей. Муну сары менен боёй турган болсом, мышканын сол тарабын бастым. Anda olacakka sarı tüsle kelip kaldı. Bu bir dokumentте bir köp tüs koldanılbaydı. Özü negizinen bir жақсы dizayn жасайм деген адам айрыкча мисалы үчүн веб дизайнда, веб разработкада бул үчүнчө аз түс колдонуш керек. Эң керектүү бири-бири менен сочетать эткен түстөр гана колдонулат. Ошондой учурда керектүү түстөр бул жерге тизип алып, ошол жерден тандап алына берет. Мисалы үчүн биз азыр калган иштерди жасап аткан маалда ошол жерден эле тандайбыз. Эми, ушундай кылышыбыз керек. Могул биздин 40 бурчтугубуз менен тоголоктой турат, бирок бул 40 бурчтук, 40 бурчтугубуз могул неменин ортосуна келиш керек. То есть могул ортодогу x'терибиз бири-бирине дал келиш керек. Мынакей. Мен мисалы үчүн азыр мону мындай жылдырып туруп алып келгенимде по центру деп туруп мындай тапты. Магнитке окшоп тартып атат мынакей. Силер да жасаганыңарда көрөсүңөр. Бирок дайым эле мындай боло бербеши мүмкүн. Негизинен болот да, бирок андан көрө оңоюраак жолдорун үйрөнөбүз. Бул үчүн эки фигураны бирге тандашыбыз керек. Муну дагы немесин абрисин алып салабыз. Эки фигураны бирге тандаш үчүн, мынакей мисалы үчүн бул 40 бурчтук бул жакта турат. Неме болсо, тик бурчтук болсо бул жакта турат. Муну алдык.
Shift'i basıp durup ikinci figurant tanıdık. Qaragala, bul maanilүү. Birinci ordudan jılış gerek bolğan figurant tanıdayız. Andan keyin monday направляющий figurant tanıdayız. То есть bul sarı figura, bul 40 burçluk nimenin ortasına geliş gerek. Durab. Andan keyin ekönü tanıdadık. Hazır bulacaktık ne deyip atat? Выделенный объектов 2 deyip atat. İki obyektten tanıdığından keyin klaviaturadan İngilizce C cevabısı, Rusça'da C bolup kaldı. C knopkasını basabız. Görünüyor, hazır uşunda ortasına geldi. Mondayınındağı, bulundayınında ekösü lineal, ekösü bir değil. Kalısınlar, ölçüp görsünler bol. Yani C minin ortasına keltirdik. Eğer de o büyüklüğü boyunca da ortasına keltiriş için olsa İngilizce Y tamasını basabız. Y. C, Y. Oşunda neki ortasına geldi. Eğer de biz Japoniyanca ile jasayız diye otkanımızda onun orduna bir aval jasaytlik, bir elips jasaytlik ki toğuluk kılıp andan keyin bolsa arkasını ak, bunu bolsa kızıl kılıp koytlik bütken bolç. Biroq bizdinciligimiz biraz daha tatalırak. Biroq oňay bizdinciligimiz de jasagan oňay, göreldiradi oňay. Emi bolsa bunu ne kılışыбыз gerek? Birinci 40 burçlu yıldızga aylandırışыбыз gerek. Tak, bunun için biz keçe ürüngen mol figuravızda paydalanabız. Jana anday kılıp yıldızga aylandırdık. Biraz daha. Andan keyin bunun mol kırların monday jelbiregen kılıp mol okşop kılıp jasaşыбыз gerek. Doğru? Al üçün bolsa mol жерге gelip da ошол инструмент менен мышканын оң тарабын басып преобразовать в кривую дейбиз. Андан кийин мисал үчүн мондай кылабыз. Мондай кылсак бүт бардыгында бирдей болуп bir тарабы өзгөрдү. Эми экинчи тарабына да келебиз. Преобразовать в кривую дедик. Андан кийин bu стрелкаларды алып туруп Monday kılıp durup bizden kündü jasap bütürdük. Em bolsa bizge bir elips gerek bolat. Monday bir elips gerek bolat. Neki men shift basıp alıp jasap atam elipsти. Dagı bunu da aldım. Shift basıp bul jolu misal üçün kündü tanıdap atam. C dedim, ortaladı. Y dedim, bul tarafının ortasına geldi. Görünüyor. То есть bir nerseni, bir figuranı başka bir figuraga karata eğer belgili bir ortalaş gerek bolsa C, E knopkalarını basarız. Hazır birazdan keyin men alardan nimelerin жазып берем. Qaysı knopkаны basış gerek ekenini. Shift'e basıp alıp tandayız. Mındaki misal üçün bul jerde turат. Shift menen ekönü tandadık. Emi bu jönle C'ni bastık, ortasına geldi. Y'ni bastık, bunun ortasına geldi. Düşünüktübü? Andan keyin onu kichireytebиz. Shift'i basıp alıp kichireytip atam. Antkenin bor özgörбөш gerek. Bizge antken ошол bor-borda gerek bolat. Toğulugubuz. Mındaki. Tak. Andan keyin bunu bolsa biz kızıl tüske boyuyoruz. Mol kızıl tüske. Mol men birday boluş gerek. Mındaki. Abrisi jok bolat. Tak. Emi bunun üstüne bolsa bir sarı toğuluk alıp geliyoruz. Monday toğuluktan ile biroq sarı alıp geliyoruz. Bunu biz daha kayradan monday kılıp jasasak bolat. Hem ol jerden jasap turup, andan keyin bul jaka kelip C dep turup, andan keyin bunu biraz kichireytip turup, monday kılıp sarı kılıp koysak bolat. Biroq biz öğrenip atpayız bemiçi. Nime emes, problem emes. Bunu öçürüp salam. Biz mol toğuluktan duplikat alganды öğreneylik. Duplikat alуунун bir kança joldoru var. Men hazır eng oňoy, eng azırkı bizden işibizge jaray turgan duplikat alууну körüstüyün. Bir instrument tandadık. Instrument tandadık. Keçiresiňer bir figuran tandadık. Bir figuran tandadık. Andan keyin anın oşol jerde duplikatını alуу üçün klaviaturanın numpad dep koyat. Mol oң jagındağı numerasiya bolgon knopkalar bolsa eger sizlerde plus knopkasını bassanızlar, plus knopkasını.
Bundan bir duplikat algan bolasыңар. Hazır mınaki men bunu alsam, bu oşul duplikatыбыз moğol bolsa originalыбыз. Gördüңөр, oşol жердин özүн эле bir kopyasını alıp koydum. Men öçürüp saldım. Buga geldim. Plus emi bolsa bunu kiçireytem. Shift basıp alıp kiçireyttim. Bor özgörbeş üçün. Andan keyin bunu sarı tüske boyadım. Tak, duplikat alуунун başka metodlarındağı, başka jollarındağı үйрөнөбүz buyursa. Bir gana nerse men köngülümdü tartkan nerse monday bolчу. Бұл жерде биздин желегибиздеги түндүктүн эмес, молжак кыскараак, молжак узунураак. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн биз могул немени экөөнүн тең менимче жок, мондай кылсак жетиштүү го. Daha biraz kiçileytebиз дагы. Andan keyin onu biraz öyle alıp koyuyoruz monday kılavuz. Gördüğünüz gibi bu jagı biraz çoğurak oldu. Tak. Жылдырып аткан маалда дагы мисал үчүн мына дубликат алып алып туруп көрсөтөйүн да. Эгерде мондай кылып свободный жылдырабыз десек, мышканын өзү менен эле жылдыра беребиз. Эгерде bir түз линия менен мондай bir darajadагы түз линия менен жылдырабыз десек, анда shift'ти басып алып жылдырабыз. Көрдүңөр, 0 менен 180 darajadагы линияга мынакей. Көрдүңөр, горизонтальный эч кандай неме кылбайт. Эгерде бул тарапка жылдыра турган болсок, үстүнө ошол эле 90 градустук линияга кетет. Ошондуктан эгер жылдырып атканда ортоңку линиянын өзгөрүшүн каалабасаңыздар, мисал үчүн мынакей. Муну ошол эле бор бирдей линияда калсын десек, анда өйдө көтөрүп аткан маалда shift'ти басып алып көтөрөбүз. Түшүнүктүүбү? Мынакей. Так. Мындай кылдык. Мурунку жерине келип калды. Мындай кылып коелук, Андан кийин бизге эмне керек болот? Могул жактан 3 штук мындай линия керек болот, Мага окшогон ийри сызык керек болот. Бул үчүн болсо келгиле мондай кылабыз. Перон алып туруп эле. Могул жерге келебиз. Могул жакка түз сызык сызып алабыз. Андан кийин болсо муну өзгөртүп чыгабыз. Мондай кылабыз дагы, Мындай кылдык, Андан кийин мунун түсү кызыл болот. Абриси жок болот. Туурабы? Эми муну биз жанагы эле метод менен преобразовать в кривую деп туруп. Мондай кылып өзгөртүп чыгабыз. Бул чекиттердин ордуна жылдырабыз десек, чекиттин өзүн тандап алып ылдыйга тартышыбыз мүмкүн, Бул жагында преобразовать в кривую дедик. Вот приблизительно ушундай бир фигура жасадык. Мынакей мен азыр неме менен, могу линияларды ойноо менен бир аз дагы формасын окшоштургум келип атат. Мынакей. Так. Эми биз болсо ушундан эле дубликат алып, мисалы үчүн копировать дейбиз, плюсту басып, андан кийин могул жакка мындай кылып тартып алып келип койсок болот. Бирок көрүп атасыңарбы, биз каалагандай немеде келбей атат. Кечиресиңер. Мындай алып келейик, дубликат да. Муну бир аз бурчун айландырып коебуз, Андан кийин мындан да дагы бир дубликат алабыз. Так, бул biraz ıslatışımız gerekiyor. Bravo. Бул ашыкчаны алып салуу үчүн biraz менимче моуну жалпылап эле көтөрүп коелук азырынча. Анткени ал темаларга келелек биз неме кылбайлы дегенимде.
Azırınça bunun içinde turuversin de keyin temasına kelgende bunu men dagı öğreniriz. Bak üçösünü jasadık. Emi bu üçösünü tandayız. Andan keyin üçösünü tandap turup plus basa turgan bolsak, üçösünün duplikatını alat. Emi üçösünün duplikatını aldı jana жаңыны men tandap turat mındaki. Mojakka çıgardı o keçilesin yerim mındaki. Mojakka çıgardı. Gördüңөр? Ordunda ele turgan jerinden biz keçeki öğrengen отражениесini alabız. Mındaki. Evet. Hem bolsa biraz bunu cıldırıp koyuyoruz mındaki neme menen. Shift basуу menen. Onday kılıp cıldırsak. Evet, geldi. Emi bolsa biraz özgörtüp ne kılıp koyuyoruz emi. Köz özge jarış ele. Misal üçün men bunu biraz çoğaytgım keledi. Bunday rak kılıp. Negizden biraz daha nemen figuralar men oynasak bolmak eken. Birok жалпысынан биздин желегибиз даяр болду. Öte monday okşoşup neme bolbosa dagı желекти жасаганды үйрөндүk. Bu aşıkça nerselerde öçürüp salabız. Bunu da öçürüp saldık. Bu bizden jelek. Sizler de jelek jasap görgülü. Andan keyin jasagan jelegiňerdi bizden men poçtama jiberseňer bolat, je bolbosa eger bilseňer nomerime jiberseňer bolat, problem emes. Dagı professionalda okup jasagandy bolsa keyinki sabagybızda körüp çygaýly. Misal üçün dagı jakşyrak köçürүү metoddoru da jakşyrak bilmem. Birok жалпысынан үйрөнүлө турган нерсе ушул. Азырынча саламатта калгыла. Буюрса дагы көрүшөбүз. Бул сабак кошумча бир сабак болчу. Иншаллах пайдалуу болгондур.